Tala falava, tato tala fou, mole nei Aso Gafua. O le whaila inga le fast mole fasengo tu stala ila sfarelina te anei. Na te talo mai le fast anga ia tuile epa mani RPP. Ina ia silani le lato lafo o sao ni wha atu le vai aso nei. E wha asanga le ile leto e wha atotoa ina le palemia, malana kapineta. Matou te le whatau matatau le finangalo le taitai o le tua ngai. Ai a wha pe ia se tūlanga e toe te i se mea na lato o mai, mana e whaatino. Ia mori mau mai pele tunu. O no winga la e le moni le mea na laino mai mua e se si mawhauwhaunga. Pe e se si agenda. O mafu aino mai e whai mua. Ai a whaatu atu lal mato lafu. Ia leo wale ai mai. O no wale fia o mato le langolango ina la lato lafu. A leo mato whai atu. Ana wha pe le ai ni mafu au. Ia mato roto ngā tasi ma ia whatasi. We have reasons. And these reasons are priorities to the nation. I leina mafu aina mato. Na tutulanga lea. Ia peisa si o tātou e fia. Mai ei foi fa moe. O le sa amata mea le whianga le taitai ma le tuangai. O ma vai nā te mia pe fona talo atu le taitai. Ar ke mi kongu lan nei. O le mta upule. O le lava tātou de kananga ngana. E unlawful le tulanga le fa awawai pea. E le whianga le tamai te whalimia. Lana whainga malo. At a minority. O le te mila nei. Le ala o mato watu e awhape o e se pina ngalo wape nao le taitai le tuangai. A le o mato watu e tala no atu. Yeah. Let's see what the outcome of our talks during this weekend. Alfa moe lava ia o le whionga taitai mal vaenga nei whapwhai. Ina ia whatau nuua o le teimi tonu nei. Le se teimi. Le mai moa mai a le lalolangi atoa. E meise o le Pasifika. I le tūlanga lea e ngangana i tātou o lea lava e whaafoe e whia me malana vaenga le whainga malo i se vaenga to i titi. A leo o matou tūla i atu e. Mai talo atu le whionga taitai o le tuangai ma le vaenga whaupwhai. To e sila to ane o le temitonu ne whaatino le e peana talo atu le whionga taitai. Ia, lafo atu pe ai o whinangalo. O le whono le vai aso na te aniei na whaatu le lafo le HRPP. E a vesi e tumai tai palemia malana kapinita. Pei tai le ilangolango ina ia la auli malana vaenga le alafo. Pei tai e fōlinga mai. O le lafo le fast le vai aso nei o lo wha moe i le langolango le HRPP. Inisi o tala. O le safari le na te anei na whailoa i se whiutanga inga le vaenga o lo ngā whamasau whanga le au whainga winga. I te tono le atinu ule nupi wha. I le whainga leo se polkalame o whaingoa ina o le health scheme. O lea whainga na whaamalamalama le sunga teitai whono ia papali i pānua moala. Mana mai tauina, e tō te le lava i tangata lau whainga luenga nupi wha lea polkalame. E whape toru se lau tā la leo whainga le se leni ai vese mai te tongi lau whaisau whanga uma, mo lea wha moe. O le tōtu unga, a ngase le whaisau whanga ai whaionga tau fitinga i te tono le atinuu. E valo se fulpasene te tongi le health scheme, ai luas fulpasene te tongi tangata whaisau whanga. Ai a whape ngase ai olo i te tono le pokalame, ai esi i mai atinu e mamau. I whaatupe mo le pokalame le health scheme vai nga umolo malanga atu i atinu e mamau, mo tunga fitinga. O lea mau le a ave tono le kapineta pe pasia pe le ai. Ta ua le sunga teitai whono ia papali i. Ai whai e pasia le pokalame u fofua atu le vai nga nupi wha. Ai wha ngā solo ma wha ai atu le komiti ua lava matutoi le seleni. O le a whaatu ilo se whale mai, mo tunga fitinga whapitoa, po le private hospital. Ina ia mawhai lava na tonga fitio tātou tangata i Samoa nei, e au noa malmalanga i atinu i mamao. O tōwhia ni ele matanga luenga leo se vai anga whapitoa, e ngā whamal tau sa ilia le li pangatai ala titi tua lima, leo wasilia ma le whawa i aso tau sa ilia. E peo na sila fia, e lima awheta la lau whainga atu pe mo e so o se tasi, o ilo se whamatalanga i sino fuanga o iei le alii. O lau titi e lua se furu tau sanga o lona whaasalanga i le whala pui. Ai talo aio nisi o molianga whaopopo, o no le solia le tūla whono, ilo na sola isi so i tua ma le whale pui. O whaopopo ai isi tau sanga isi fulu ma le valu, e no fosalai le tu ese. O le ali i pangotana whaafale pui molianga le ngoi, whaomea, whai o sauwanga matanga, whai o whao ngā lima tunga, ma le sola isi so o ma le whale pui. Sau noa le sui o le komesina o leo, le a taua sa mwelu af masanga, e leo malo o lola matanga luenga tau sa ilia o le ali i lo wititi, o le manu manunga lava, o le saunga le mua tangata lau tele, ai mai sau tu risi ta whao mai mua mai fafo. Na ia talo sanga ina ai le fisosoani la tunu lau tele, i so se tasi na tisila fia se whamatalanga, i le ali i whafisota i atu so se ofiso leo, o la tāne.
O le vai aso na te anei na mawai se tini titi a onga, o lo whatau atu whala au whaasaina. I le taimi lava lea i gei tono lea onga. O lea mata upo i lima nei o matanga luengo leo leo mo su enga. Mana sauno ai la fionga komisina. O a fianga nei na popole ai le matanga luenga lea wali ai mai le taimi nei. O lawa i ala ma whana wa onga. O la tu whaia lea ngā luenga. Mai leo se mata upo whaingo fie lewa ai ala matanga luenga. Ai meise la afia i o whana o le tunu. I nei tūlanga tau whala au whaasaina. O le taimi nei wa amata sa i linga leo leo po ngā whia tonu lea na mafua mai ai le whaafita auli. Ma po iei ni si whana wa onga. O a whia i le whaatau ato whala au whaasaina. I te tonu lau mua taitasi. Na talasanga ina i fo ile pitola au mātua. I le matai tu ina le leo whanau. I so se taimi na i apuipuia mai ilo la tupulanga talavou. I nei wha o sosonga leanga. A wao whanau. E wha moe a inga, nuu, e kalesia, ai mesia lea tunuu, mo le lumanai. I tala muli, o ila whanua neo Samoa le i fusu po le siampini la upanga mafa o le interim heavyweight champion ia la audi Joseph Baka. O le taimi mo le neo malanga mai ai Baka talo na mai ale la fusu anga maleli ia Martin Bakoli. Le ana ia wha umai le tu ioti i le taimi le sanga luna lua. Ua malanga mai Baka malo na ainga ia siasi mai Samoa nei. Ai meisio sina malolonga talo na umana na fusu anga. O le ama wala wano e whaatala nua ile sisunga ia la audi Joseph Baka. I lungo lau li tio le 685 morning show. I le aso lulu. O le vai aso nei. O tātou tala fou nā mole nei Aso Gafua. Tō wha soifua.